bukan pa yan na natia katia tuwa ina nun tia weta kwe. Yamuan na mat tia kan kameur na ko ni. Naranarawi ari Yesu Kristo ako na kanin meur. Seremoni kani ya tia tuwa ina nun narastar. Tia tuwa yamuan tamak. Rawi ni karo meon napang kwe. Aro ko tau tia kana pa ina nun teke kini meu. Kuni bukin ne pokim. Ina nun katurun payer ina nun nam karikapay. Intiyon napay. Skanrona kinanun mo na kinay ay ngayaris pupusi ko iron tam na yung mariroy pa kunoronir may mo na ni karukoto kin man nanganira kakawakin ang anira tapon mitungin pasangan nungora may mo na ni karukoto kin inanun chokwo wa tisaki awan na rin kapapen na ni meur ay kasanakoso siyay ibukin ni po ang tapon kapen ampay tinipo akiteto may muan ni karukoto kina. Amen. Anataya katia tuwa ibukira inanuntia uwe. Namonde tapauru wari tisia tuwa tuwa. Nakoya ititaruniki. Makorona yaw. Kipuna itowan. Kakawang penawar kateakan tikipe. Ayo kapenian narakurupuki. Tari sibusing kami menikaungain kami iron tewe ari Yesu. Pakam nakapesari kitenakonok. Mate kakukureya tetu. Itero ara kamdiriya kiya iro. Pa eriyay pakam nanakonok ko yay. Na yarumi kay kampon nakonok ko yay. Pangarman na natia katetu, kangay teakan, kakukureya teatu, kakukureya teatu. Koi konantoro iro yato kay kaumen, koi konantoro iro teatu, ay iro memun dawan at tay. Ano ko natangira temen, ako na ripa temen. Nayaron na retea kinaki dawan kiriyo eruk, makorona tepuy meono, kipun na tepuy metenu. Sinakatia ti sita kinakoy kangay. Antayin kan kuna turo iro ng kay kuna tapi nakakukuray. Tapon suwa pauro na kuya kain tatarunit. Pa apon dia inte imeto ani meo ni koroy bay kaya nakakukuray yay teto. Karawa tara nakauring pauro ayo. Yangoy pa ako waray. Yay ni nakakukuray yan teto ay nanoni meo. Kaya kupon sita peniyang wakukuray. Maningan ako nipayo korakin na ko timeo. Kana ko ni makina tetu. Pon si tetu ako nakapen ya meo. Mamtay bukini karawa ni bakuri ay karoy ay kaya nakuri ay. Spangaragi kimanda na teya ka tetu. Nakangay teya ka na. Kakukuri ya tetu. Kakukuri ya tetu. Sinapen ni kapayo. Sa nakapenyayo inanun narastar sa taroy matan tetu. Kaparayaw pure tetu naro nakikakukuray ko. Kairay payaw ang antayin ako si koroy mbakuri ay kakunan ni po akiyay. Amen kukurayay inanun neo. Ilaw ni Yesu Kristo wararawe skani kun naran ay inanun na ikay. Amen.